لەژێر گەرما تەموزێ و دناوا کول و دەردێن غەریبیەدا و هەروەها بهێستنان و چێن کۆمکوژیە دناوا وڵاتدا پەنابەرێن سووری ڕەمەزانە چارێ لە هەولێرێ دەرباز دەکەن. اولا بري فطوراتين انا جاهز ياخذ كن الحمد لله حركات باشا مدمينه حطاه سعوره تقريبا ددوني حسب حركه مينا شيء خلاص كنا مدر مالك اخوان شعوري قال لك حزين سر ملتي كوباني يا سر حسكي انا بوقتي حالي شيء ابوي تناسكر والله شعوري ما شعور ملل مرور شيء ابوي تناسكر تم شعبي مسار اخبار يا سر تلفزيوني تناسكر كامله بتشهيج تنيج شيء ابوي شيء ابوي بەسەدەما گەرما دژوار و هەروەها درێژبوونا دەمژمێرێن کارژی گەلک ji پەنابەرên کوردستانە سووریە لە هەولێرێ ڕۆژی ناگرن گەلکێ دنجی یەن بێکار و دومالێ خۆ دەڕوونشتی دکارن بڕۆژی ببن. براستی گەلک خۆرتێمەنی سووری خەڵکێمەنی سووری ئەلوێدرێ ئیش دکن ڕۆژی ناگرن گەلک ژێش بەر شغل ئیش دکن کار دکن و گەلک ژێش بەرگەرمێ ژماڵە me digirin camê bavê me xwe me rojî digirin بس gelek jê ev ê kar dikin dişixolin dinya germe rojî nagirin. وەکو هەموو جەژن و هەلفکەتên دەرباسبووی jî پەنابەرên کوردستانە سووریێ هین jî hêviya dikin ku di demeke herî nêzik de vegerin mal û bajarên xwe. Tevî ku gelek ji wan jî dilsar bûna bi sedema gerimbûna şerê li nava welatê wan. Ev 4 salî me verin. Ev rojî tê, ev eîdê, eyda mezin tê, eyda biçûk tê, Newroz tê yanî em dibêjin ev salî yallah 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 yanî ok bereyê her bertî dibe xerabtir dibe. Avatê ana hezekê şer rava şer Efrînê, Kobanê. Tevî hebûna hemû şerêgiraniyê di navbera Kurdan û terorîstên Daişê de. Lê ji ber aramiya li Kurdistana Iraqê xelk heta nîvê şevê û paşîva li nava cadana. Penaberên Sûriyê jî dibêjin ev 4 Remezan sermevetên em dibêjin em bi hêvîneya dawî be ku em li dervê welatê xwe dimînin. Lê her pê de diçe rewş xerabtir dibe. Lê dîsa jî dibêjin em bi hêvîne ku ev Remezana dawî be em li xerîbiyê dikin bi hêvîne ku dîsa di demeka nîzik de vegerin welatê xwe. Şêrwan Mel Ebrahîm Orient News هەولێر